Sericulture asai kamalong inki ke pangreng asai long ke doan BD sore en pen Dhansari constituency ke parlo Hemari be arong amikar inoising be ke ongdungali ka chepalong pupen sericulture asai kam asai phutum a hemalong humri dam se aning ke pathedam sai ke klema mo me senseta la anso se ke thega bang phwa bang phia tumalong pen BD sore en polotangte nangli ke claim ke dam asai mo la anso se aliralon doji Lason si Dhansari constituency ke parlo Hemari be arong amikar inoising be ke damtang pen nangan aningkan pen inki ke pangreng asai claim pen methang a Hemari chelang pon bomlo Laso phi sericulture asai kamalong akirap NC BD sore sekela pen kinangjia sona mungke do anta sericulture asai kamatum pen pi pajer donsi piniarni methang a keng pen ke charjap ila pen ke ongdongale chepalong ponlo Ipangreng ke akisara kahiban si pangreng bong tami hala so ki chu ban si pangreng chot sta non ban ke nil tumang non mathalo la son kali mane hithi longta la son ki oke ke jorta mane dor si uni la anam da du pu mathasi nil tum chuning pen ban ke nil tum pangreng asap omu chalo the madak nil tum agriculture department pe nil tum kirap ta longlo athe dak inki an ki mesot kali la kisaru pula kinchor rong e si la sia lig du pu sia lang tum thang sin tum e lo la penana ko bang ke aklim thi hekla ni tum nono bang ke la inki an ki mesi ni tum chiri thompison e si ni tum tuning ben si cheng lo tuning ni tum kontel si so se tuning mane la okdet ni tum ke long la pena hom ta jor ni tum ali long lo tuning ke ni li kan si ke pangreng pen ni li suri trok si ke ben ke long lo ni tum sericulture office long si ni tum achili namdam ati namdam lo farupli namdam lo la sopeni tum pangreng pe non chi theklong tengi tum suring koi baklong sini tum ning chi thedu Lapu Jagat Rabha Extension Officer Sericulture Department pen pherangkia tuma phanange pachini dona tengke Karbiang long alongke atto kan olongta inki ke pangreng atumdo setami lapu son seke ke en la pen BD sore ke en pen ke klema bang pho bang phetum jumpik amlang la si sericulture sai kamalong humri pen inki anarong mate Kinjor arong aklim lapen kopi kopuson bensi ke pangreng nangjima lahai huya puthak sericulture sai kampen siding ponse karbiang long pen angtana long ansetami labang so puthak ke pachini jia phan matha pon pusi ningche তেওঁৰ মানে কাম কাজ দেখি তেওঁৰ পলু পালনৰ প্ৰতি যেটো উৎসাহ সেই দেখি আমি খুবেই আপ্লুত হৈছিলোঁ আৰু হেহে আমি মোৰ কলিগছ লংকি টিমং বা আমাৰ এডিএছ ছাৰৰ লগত কথা পাতি তেখেতক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰি আমি এই বিষয়ত আমি আলোচনা কৰি পেলাই তেখেতক আমি আমাৰ চেৰিকালচাৰ পলু পালনৰ কাৰণে যিবিলাক সঁজুলি লাগে সেইবিলাক আমি ৰেকে হওক বা ৰিয়াৰিং ট্ৰে হওক বা পলুৰ কণীটো সঁচটো ক'ৰ পৰা পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আহি পৰে গতিকে সঁচৰ কাৰণে আমি এইটোক আমি যৎপৰণাস্তি আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ য'ৰ পৰা নহওক আমি নিজৰ প্ৰডাকশ্যন আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিখিনি প্ৰডাকশ্যন আছে সেইখিনি দিয়াৰ উপৰিও বাকী সময়খিনিত আমি বেলেগৰ পৰা গুৱাহাটীয়ে হওক ধেমাজি হওক শিৱসাগৰ হওক বা কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হওক তেনেকৈ আমি পেলাই তেওঁক মানে আমি সঁচটো যোগান ধৰিছিলোঁ আৰু সেইমতে তেওঁ কণ্টিনিউ কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি তেখেতক আমি হেৰিও কৰিছিলোঁ ট্ৰেইনিঙো দিছিলোঁ পলু পালনটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিলে বেছি প্ৰটেকশ্যন হ'ব কেনেকৈ কৰিলে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা তেওঁ হাত সাৰি থাকিব পাৰিব Longki Timung Inspector Sericulture Department penangke pachini dona tengke kaike ki pibom ang inki aan pen sericulture pen ki pi khinjor arong arvo bangke ningkreng barlata arvo chimitni Lasi labangso thengpi arvo penjong si inki pangreng I pulote la anso se ale ki longjia phan awar saido Lasi labangso war sai ki chu en pen karbiang long angkang pi inki ke pangreng aning ke hangabang phwa bang phia tum tami sericulture asai kamalong nang humri pen sekela pen ke rabason ke chodeng pen ke ongdong ale ka chapalongjia phan pachini pon Tersebut ke itu kacini kenang sot di arling tumbang inki ke pangreng mustame badut mana son thot alang litma son mana alle ka chipadut tum theponong lela tebon sami non tum pena theponong lo pena an sami non bang aprang mang bomlo je inki pangreng pen sami tum pena ale do bang kacini bang dolo non bangke tum la bangke ningkarong pe khangjang lo pen tum an sose ko kacuni ri thukang tum mala pulo je ili inki ke chupareng tum do ana phan sami nang tum an sose ko ke klem pangjang ponje phan lapen isi large scale
mari ket hedung an nang tum labang ke klam ponji pasin labang chuni pono lapen kenang jia son an ketun department penang nang adunik po inki acili pendang lok inki an akincor pendang lok itum kupima kenang ji ala inki beleng pono na tray pono nabi itum han pono pon bola bang News report Longsodar Inki, Karbing Long Live.